Meze bite mama? Esiko mbona gusuhuza nkabona mwanyuzwa n'ibite byawe. Ese manyanga. Manyanga se manyanga ibyo ni iki? Manyanga ndamukunda. Maze rero mukunda wa. Agusiye n'amakuru y'abantu. Ho? Makuru. Uvuze ngo ntabwo uramenya amakuru y'amanyanga? Uri mu manda. Manyanga baramufunza mukatira burundu nta nubwo azamagara. Haraguhamagara. Siko muri gereza abantu benshi basanga ari nk'umugeneza nyine akamutiza ka telefone akaguhamagara. Ariko ntabwo nabagiye ahubwo ngiye gushakisha iyo gereza ngiye kumenya. Akose heberwa buryo bose bona ngiye Bagiye ubu. ase ko kuragiye. Ase waje. Kono uri mwiza gusa. Ase ubona nubwo amana amahirwe kwe. Meze gute se? Bona sugu. Amakuru. Ubuze hose. Hagari cyane. Biracamo. None se ufungo werya. Jayo. Usinyereza imfungwa ryari. Amakuru yuzuye ko wafunze. Gusugo ni ndagwaye amakuru. Wa mufiti yawe mafiye. Mafiye. Subona mafiye ari iki kizima yakubwiye. Yambwiye. Mafiye ni mafiye. Ahubwo subo. Reka twikomerezanye hano imbere. Ugire n'akantu ngurira imbere. Hari icyo bitwaye. Ase sheri ko nakubwiye mugira akantu ugiye kungurira ahangaho nzanye none. Kabanje kuza mu rugo. Ntabwo mu rugo. Nibwo bwa mbere mageze. Mufashe usko nabaye cyangwa cyangwa ko bagufunze. Yego. Uzi, nahise gahunda yo kujya mu magereza yose ngushakisha. Ukaza uza kundeba. Mwirwa ndagukunda. Urankunda? Ngo nyine gira akantu ukora kari official kangaragaza ko unkunda. Nagakisuko. Ni nawe higira gira akantu ukora nyine kabingaragariza nyine kari official.